Ljem u Kocure pod čas prešloročnej žatvi zaznačeni 22 intervenciji pre ohenj na polju, ktorí spričinjeli poljopривredni mašini, a lješicki zahašeni bez vekši škodi za šaca i traktori abo kombajni. Dobrodzečne ohnjohasne društvo za Kocura u ramikoh pririhtovanja za najhodzacu žatvu už 5. rok za šorom organizuje besplatni prepatrunog ispravnosci traktoroh i kombajnoh, jak i protiv ohnjovih aparatoh. Ohnjohasne društvo stvarno doprinoši tej našemu valalu, a i žatvi. Znaczy mi preto, že som sigurnejši kad pojdem na poljo, kad bi še, ne daj Bože, deselo da jaki ohenj na traktoru, ljebo na polju. Dobrodzečne ohnjohasne društvo za Kocura toho roku formovalo 3 komisiji, ktorí skori žatvi, preverjujući poljopривredni mašini ispravni. Komisija dava i soviti poljopривrednikom jak opasnost od ohnja zvezca na minimum, a každa prepatrena mašina dostava na ljipku jak potvrdzenje vypitanosci. Na každem traktoru bi trebalo da bude varničarka, na tih starših, na novih je varničarki užu ugradzeni, ali to našo komisiji znaju. Protivpožarni aparat da ma, toto na lepnicu, znači motor da bude čisti, umiti, da ne čuri. Šitski poljopривredniki u najhodzacim periodze možu preveriti poljopривredni mašini každoho robotnoho dnja od 17 po 21 hodzin u dobrodzečnim ohnjohasnim društve u Kocure. Poneže hviljkovo tirva košenje jarcu, a pošvitkoše ruši izoz žatvu žita, ohnjohasne društvo už teraz dežura po 24 hodzini, na kadzi veci jak 2 kombajni vidu na poljo.